Karbi Autonomous Council ni krip likang hab jiapan lam toy kipi. West Karbi Municipal Board ki parlo angkang lockdown ki pedopon tu. Kardom katniu sa birta than bang nili junaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Karbi Autonomous Council AM lapen MSC atum abang along COVID-19 na kiso avur ang theke klang ajok laso kiso kapang danglong le jiapan jakong ni phai truck pe ni phai crisper cap ani an ni krip liapan Karbi Autonomous Council kang hab jiapan lam toy kipitu. Karbi along ta phere meme COVID-19 na kiso avur kang dang bom pen Karbi Autonomous Council AM atum Khon Singh Rongpi, Amar Singh Tiso, Rup Singh Teron, Lapen MSC Ram Singh Timungatum Abangalong, Laso Kiso Avur Ang Theke Klangajok, Karbi Autonomous Council Secretariat Jakong Nipai Trokpe Nipai Crisper Cap Anian, Ni Krip Lia Parman Kang Hab Jiapan Lam Toy Kipitu. West Karbi Municipal Board ki parlo angkang an jakong ni phai ner kepe ni phai krep ho ana farman lockdown ki pedopon thua birta nonjong phirang ki hundor krupen birta nang pale pirthe dang pialong ki umplup phere meme COVID-19 ki so avur Karbi along ta ki so phai nang ki bat bom ajok West Karbi Municipal Board ki parlo Hamren Municipal Board Botalangso Municipal Board Dongkamaka Municipal Board tapen Khironi Police Station angkang jakong ni phai ner kepen jakong ni phai krep ho an ni Troxia Farman West Karbi Deputy Commissioner pen lockdown kapang dak tu ni Troxian lockdown ke pedopona hut medical bank Karbi Autonomous Council saiki laben phirangki atum aphan pajok ponji pusi West Karbi Deputy Commissioner pen pangdak pon Assam SSA lokido ulukunti education block saiki samsing hanse aning hangaling kechiplanga birta katnyu salong nang pale Kacharli Ausamaratuma uniform ki roi pia men pen kachapanglim abidilang no kirim. Choi ki roi pia men pen kachapanglim aning kamatha abeha ki claim atum pen cherapsi radaphan ame kapaluasai ki claim lasonsi West Karbi along pinangan school along ningkan hini pen uniform kiron ria puthakta akoi klanglo bangso akoi laki school SMC atumsi peklang ponlo SMC atum akoi ki pipon atengki Ausamaratuma abang pun pe pin pensi aperi mate uniform kiroi pi ponsi kiron pon la ancho takalisi school kachali jia phan work around pen ke pajir pon suri inkoira pho atangka ang bong pen suri pho atangka accountant pinangji la ancho takalilang odida pora hut suri troxi ner cap pinangji lapuson si West Karbi alo uniform kiroi men pen kachpang lima sailang no kangdang bom lo Labang Sojok Accountant Hansia Puthak KSA All Tibai Student Association Khasa Student Association Atumpen Katisong Pon Pado Non malam so poraphan birta moi tonpeksena Ajikali jikono party mane kanj juice by the way to komola to khaisili na anar okhortu পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo piputat birta along wang tulo. HD Minister Badim Karitang Samsing Han Siachor kung riteron pi arda troxike praisi. Jakong ni painer ke prime time ang kilapon siram ton pikla tumitak arong chivoy tanglo. Kidamtang pinangar ni pen kisokapang jiajok jakong ni painer ke pada porpai sira chitim apor malom amithanga hem rong the ang dipu along si arong chivoy juilo. Alangli arong ka chivoy ahut asuamun asosa asumaratuma phan pamote kanglo. Bini Karbi prime time ang kilapon kang ton pikla tumitak mi kurwang tu.